Hi everyone, this is B Kamal Tamang. Actually, ke hi Nepali kahi Tamang ho kahin. Hichi channel hai hi Kamal Thangboy tiak create kamana bola hin. Hichi hi iti say daham emite ho ngailu na jala emite kiti le KUKI te ho hi KUKI jo te hi ngailu na jala hichi channel khat jo keman create kana bola hin. THADOU pau hi hoita ka to thei lo wanga hi THADOU pau hi tisai dam KUKI pau hi ka tho nom jin chuting le kithip chu na dinga hi hi channel chu kana create bola hin emite ho lamkalang hian lang kangpu pisadar hill cycle muntina ho emite hon hi channel pa hi subscribe hin bolin lang chuting le share jong hen bolin lang support nei bolin tin request kana bolin ke ma hi chomlam ta kisai le ke hi pastor khat ke hi mun choma hi Nepal hian lang Siliguri Darjeeling Sikkim Assam mun choma pathen thu seidinga hi kagakal sona ho hi blogging ho hi kana upload dinga hi mun choma pathen na hi itabang achil ha ham itabang chun pathen ministry hoi progress umloham mun choma hi Christian ho hi umloham ti chu iti saidam report tabanga hi kapi no mahin report ti le iti saidam just not for mission report aiwanga hi just hilai gama hi hijitabang mi hoi ahin chuting le hilai gama hi igachi nom ting le heta chu chi ding information ho chu kan pi ding a hi ya chu nei ngai lu jo sen hichi video hi share jong hin ball pin lang chuting le subscribe jong hin ball pin lang chuting le kana sein be nom kha chu ai le piam thile tua Nepal langa igachi ting le eye care lang ho na mit bet na lang ho specialist ho he hoilai pena chu chile fadaham hichi information ho chu kapi ding a hi emiten a hepoi tina kahipon hijong le ngailu na jala chuting le ke jong THADOU pa ho ki theme chu na dinga hi kana bola hin ya chu because of I love KUKI's brothers and sisters very much. That is why I just want to learn more about the KUKIs and I want to become fluency in KUKI language. That is why I just create this channel as a Kamal Thangboy. So don't misunderstand please. I know I'm not expert in KUKI language, but also I can try to give good information to you regarding the outside of Manipur like Darjeeling, Sikkim, Upper Assam, Arunachal and many more. So hichi channel he create kana bolen to he hichi just for introduction tabanga he hichi channel introduction tabanga he kana video kana semahin abana he amun muna kachinawa pathen thu ka senawa pathen ho chuting le agam ho na heta ho tabanga he kana upload dinga he THADOU pau hi hoita ka tho theilo wanga hi iti saidam nohon jong na head diu kata sanin ichi hin nohol na hon jong iti saidam hichipa chun hichi chu ase hinte ti langa hi aphalanga hi hin gialin lang hin kilawin lang eta chu khatle khat hi ki tho khom na chuting le support bol na hi pathen mi na hi bol te ti kana se no ma hi